pasian mo ngan ong kasaw pasian jong ka sampai ba hapdeng ka jintawa jong yin kisan ka yo ba hapdeng ka jinwa ya ka jinjem ka khamba ha ka ni ka jinga politics ka jinga ka mi ba ya ni nong rin jong ka jek kam tam ki nong rin ba kalong ka ba sang ban aidan chompa sa kamay ka kabalong sang ban kini ya ka jek ka pur jong ka kini na nomor beri anda lihat kita ni pun kecil apa rasuk khas man kawan rasuk sang kawan sekajinya baklamo kajinya deh tentang suku buram mereka tentang suku buram pur nomor kata apa dia kau ikan orang macam ni bahawa di ong ini kita perlu ajak ni tegamut kadon ru kecil buram kena mereka moi mereka pakai di dan kita memang macam ni. Dibenta pada ika pemai ni kalau bah ni don kamban pengkali ki nongrim jong ki sanpur lemba kasenjok nomor balai ni don kamban penpaus ko bertaiba kini kita ki bakam kodo ni pani bersiap. Bila ban rong peruspak tam bila ban rong ubri up dah kayin nak kasial. Andai dalam indon ka nongrim agak kurang jaga. Dalam indon kata nongrim kaba ni itu yang jalan ni kador khamat berpong ni kasih jantia ni lagi koi ni jantia ni wan ni hotel nak hotel kata kelapun but mentah kali kacing ya penting juga politics ngai ni kau etam ini kalau ba kadon sekali kacing tru kepada penduduk organisasi kacing siapa sekali ketua sikit bangai kerana Pak Pres Omba dan kapangan kerana niat yang sesuatu. Ini nomor pelai haka kesenang hak anda sebab sopunyo. Hadian makin tharang kilami. Ke surga dominion jongkari India apa dia surga India tu. Memang lipat yo di constitution jongkari. Keai kebaca layak dia kata standstill agreement hak bala ong ba like na kakindo ka siya kariti na gusto kaupong kawa ka excise ka sarkar ka dominion government juga sarkar India kinumla ang tawaan na nila ka tansin ya ka ba na dapat scam pa dahil instrument of accession kabakran saikra kimat kumnong yate ana yung basnosi yate kalong ba hak apor pawan ke constitution jo kari India kajing kalau baklan ke instrument of merger sans pakam kita ki princely state ane hima state apor ri India ki sign ya ki instrument of merger ni kan sign yo dekai kabak supreme court hak na spak sa kendai takara jo ba ni jong state Germany bok challenge state Germany yang kabur sama disposal penyakit hima penyakit mau jadi ilaka Supreme Court Allah ni so kamu gini saya kasih dua rules for India hal lain mat kadai by constitution marni yo ega section kadai kata bermod bahkan mau dari ini sans patam kisain yang instrument merger kuno mangi kibaga demokrasi ki om baga kani kari ke baga sanchar pada kani kumai jo sanchar pada report ngenu se India pada suatu kuno ni te bentar ka ke bayate yang ki bagari India kajingan te jongi bagari India dari hak asasi menta usia buat penjara Israel bulan menden sekali nomor dalam poin kepali bagi korban Amerika di barat pertama yang ketika sesuatu hoi Islam di bawah ni lo wilayah dan bentar kamtam abang ni ayah ka jimut kejogi mat kejoin ketika join parliamentary committee ke bawah Oslo kami ayah pun jimut mereka ke bokong santam kejimut ke bagi ayah kalau ba kiri itu stor kejogi tidur pas nong tidur barat tidur barat bilaka
David itu opokan siksa. Yang ajai beliau aja kami sungi. David itu nakapasaitan. Nga kajing to kapag ay semoga kajoy parliamentary committee mo ang ba. Don kami kasiksa dul bandon di chapter te. Ka chapter jong ka asam kanya ka jong marki kritik gusto kita ber. Ka jong ka Tripura kanya ka jong Mizoram kanya ka jong Meghalaya kanya itu ka jong. Kanong don so kacina to ko ta. Kumalang mata ni ai ni to ko ai ni nabar surong kulum ba. Baka mga susi along bahay na sectional na palong yung political document ka political chapter jong ka constitution bagi tem ni kini ki tem ni kini ada like road kung dulu kung karbi terter kibizo terter tahan ni ro ngakwa pag tumawi kiba na kanya pasidok impa yo la bagi kan dengan pemerintah ni don kam hiban ai ka jimur sosial hang ni ba ko jai ke hel so tumara jai ke hel seki dan don kam ha ka jinyarap nomor ka kom trikam tu di betlok ha bagi hapan ai jimut ka ka lenti ka babiang kam ba kin aban ya sisiron tentang ka Supreme Court akarai ka jokar ka bagi hot Regional Provident Fund Commissioner versus the Shillong City Bus Syndicate. Kalau orang buat ke Parliament Group, kamu lakukan hal lain, hati subjek kepada parliamentary jurisdiction. Kamu buat ke State Government Group, gimana? Ini kita subjek pada polisi. Parliament. Sudah bersiap. Kalau lengkap, kalau tung skim pun ramai semua. Kariti ilustor di jom. Kalau kau biar kau, kalau kau biar pelai kau, kalau kau benyat isong kita baru kita nak bawa ke parlimen. Yang ini buat ke parlimen ru tamlah pas. Ke state government lagi kita berdor. Ya kan ni kecik koridor cuma senang. Mentari hapan keren ni kan. Kecik koridor cuma senang. Don ibu orang ba ni don kam dagat ka sisam buat oh ka sisam di wan nata ka dai ka sudai tangka special provision yang state di paper tang ini mereka ka dai lu ka provision ka bahaba ka juk kan ka artikel plus pak nyubu jong Kashmir ka bala sa no hantu na de bisim ka nuksa jong sisam di wan ki ka bai dai ka nala kaya ka ba siya? Ang kayo manungkita, gusto rin yung pamumulisya, yung pampunyakson niyo, ang resi ka, hindi chapter pada gano'n, makaibor yung governor, bawang sensar board, tsaka iba doon kileno, kung batuan sa district.